Automedija. Vožnja u kojoj mašta postaje stvarnost. Da čovek može biti velika zvezda, da ga pritom popularnost nimalo ne promeni, dokazao je u mnogim situacijama moj današnji gost, koji izgleda da je pronašao ženu bez imena, potvrdio da nije ljubomoran i posebno nam skrenuo pažnju da ne treba ići brže od života. Na hiljade žena je svoje prvo ljubavno iskustvo doživjelo slušajući njegovu muziku, a mnogi su pokušavali da, kopirajući njegov stil, postignu bar deo tog uspeha. Ipak on je ostao jedinstven ne samo po muzici, već i po drugim stvarima, a neki od njih, specijalno za Automediju, otkriva najpopularniji pop pevač na našim prostorima, Vlado Georgijev. Ostanite uz nas. www.autobrief.com Autobrief. Sadržaj koji osvaja. Autobrief.com. Da li znate da je Vlado prvi put seo za volan kada je imao 7 godina? Bio je to fiće koji služi za polaganje. Kaže, uvijek mu je bio instruktor vožnje, pa se još kao klinac vozikao čim bi mu se pružila prilika. Inače, prvi njegov auto bio je Trabant. Danas Vlado vozi Audi S5, a koji planira da krajem sledeće godine promeni čim izađe Audi S7. Međutim, automobili nisu jedina stvar koja ga privlači. Privlači me avanture generalno, privlači me more, privlači me brodovi, privlači me motori, putovanja, na prvom mjestu privlači me dobre žene, skotne, lijepe. Dakle, puno toga me privlači. Vladina karijera diktira vrlo intenzivan tempo, pa tako on pronađe sebi izduvni ventil, neku vrstu relaksacije, zahvaljujući kojoj se sređuju misli. Vrlo često i napiše po koja pesma. Vlado je svoj trenutak mira pronašao za volanom. Apsolutno obožavam vožnju. Mislim da raspoloženje dosta diktira način putovanja. Nekad zaista volim da putujem čak i na daleke destinacije sam kolim. To su ono trenuci kad ja moram nešto da rešim, neke svoje nedoumice, da probam da rešim neke svoje probleme ili da nešto osmislim ili kako dalje ili šta već. To mi nekako uvijek sve najbolje dođe vozeći se kolima, ali sam. Čim imaš nekoga normalno, imaš i razgovor u kolima, tako da nemaš vremena da razmišljaš samo tim stvarima. Često i napravim pjesmu vozeći kola i tako dalje. Auto je ovoga puta u ne baš vedrom kontekstu bio motiv da se napravi pesma Ne brže od života, posvećena članu grupe Montenegers Nebojši Saveljiću, koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći. Nakon toga, Vlado se strogo pridržava pomenutog pravila. Prestao sam da vozim brze motore, prešao sam na Harley Davidson. Danas imam jako brz automobil, a ne vozim više tako brzo. Shvatio sam da u stvari ta razlika između jednog dobrog prosjeka i suludo brze vožnje je toliko mala da je potpuno besmisleno. Ponekad adrenalin proradi kad je put velik, širok. Volim nekad, što kažu naši ljudi, da mu ga dam, ali sve manje. Sad mi je nešto hit da napičim glister. Obsesija popularnog pop pevača su motori. Vrlo često ste i sami mogli da čujete kako je Vlado osedlao svog Harlija i krenuo u novu avanturu. On ne može da objasni otkud tolika ljubav prema motorima. Ne može ni jedan motorista. Za Vladu su motoskupovi prava uživancija jer ga niko ne posmatra kao veliku zvezdu, već kao jednog od fanova dvotočkaša. O njegovim putovanjima motorom mogla bi da vam govorim satima. Fokusirajmo se u ovom trenutku na ono koje mu je bilo najdraže. Najdraže mi je bio put do Portugala, recimo. To mi je nekako bio onako Azurnom obalom i Španijom, potpuno uz obalu, potpuno u krug. Najduža moguća relacija kud se može stići u Portugal. To mi je bilo zaista nekako onako najprijatnije. Toplo vreme, svaki dan kupanje, dobri gradovi, dobro mesto, bilo je jako dobro. www.autobrief.com Vlado za Automediju ukratko objašnjava kako izgledaju putovanja motorista i ima li pripadnica lepšeg pola na tim putovanjima. Ako krenemo negde daleko, onda i stanemo gde nam se dopada i ostanemo tu i 2 dana, onda moramo da vozimo malo više kilometara da bi nadoknadili to što nismo stigli, ali sve je to veliki gušt, velika uživancija. Ali ima devojaka? Devojaka uvijek ima. Motorista? Ima, ali na baš tako daleke puteve ne idu sad. Po stranim skupovima koje često posjećujem, zaista ima puno žena koje voze motore. To je kod nas nekako onako najmanje zastupljeno. Kod nas žene voze skutere, žene voze i ozbiljne motore. Na samom kraju razgovora upitala sam Vladu da li je imao i strastvenih trenutaka u automobilu.
na šta mi je odgovorio. Svak je imao iskustva u automobilu. Ko ih mi je imao, taj ili mi je imao automobil ili mi je imao ženu. Slušali ste Automediju. Produkcija B2B Interaktiv medijska grupa.